ekranê Nûçe TV şevbaş bînerên me. Bûye rûgeşedanên girîng yên li cîhanê û Kurdistanê qewimîne ji we re pêşkêş dikin, niha jîn û çeyên me kerem bikin. Civîna bilind a NATOyê ya li Enqerayê pêk hat ku çavê hemû cîhanê lêbû, bi daxuyaniyên encamnameyê û peyamên krîtîk yên ewlehiyê bidawî bû. Di encamnameyê de Rusya wekî gefa herî mezin hat destnîşankirin. Biryar hat girtin ku her sal alîkariya leşgeriya mayînde ji bo Ukraynayê bêkirin. Dîsa çarçoveya ku Trump di derbarê Îranê de destnîşan kiriye hat qebûl kirin. Civîna bilind a NATOyê li Enqereya paytexta Tirkiyeyê bi rojeveke germ a ewlehiyê dest pê kiribû. Di roja xwe ya dawî de bi peyamên pir hişk bidawî bû. Encamnameya civîna bilind a NATOyê bi daxuyaniyeke fermî ya hevpar hat weşandin. Deklarasyona ku ji aliyê 32 welatên endam ve hat îmzekirin, nîşan dide ku bloka Rojavayê dijî rîskên global sînorên xwe hîn hişkdir dike. Di encamnameya NATOyê de Rusya wekî tehdîda herî mezin û rasterast hat pênasekirin û biryar hat girtin ku her sal herî kêm 7 milyar euro alîkariya leşgeriya mayînde ji bo Kiyevê bêkirin. Her wiha di encamnameyê de bi zimanekî tund rasterast Îran jî hedef hat girtin. Endamên NATOyê diyar kirin ku divê Îran tu carî nebe xwediyê çeka nuklerî. Her wiha bang li Tehranê hat kirin ku rêzê li azadiya seyr û seferê ya li tengava Hormuzê bigire û dawî li gefan bîne. Li aliyê din rasterast Pekîn jî hat tawanbar kirin û Çîn wekî piştgira serekeya şerê Rusyayê hat dîtin. Di roja dawî de herî zêde peyamên sekreterê giştiyê NATOyê Mark Rutte balkişandin. Rutte di axaftina xwe ya girtinê de got ewlehiya Ewropayê êdî di qonaxeke nû de ye. NATO ji her demê berê bêtiriyê girtiye û em ê li dijî her cûre tehdîdên li ser sînorên xwe bersiveke hevpar bidin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî di vekirina civîna Konseya Atlantîka Bakur de ku di çarçoveya 36mîn civîna NATOyê de li salona pêşangehê ya serokkomariyê hat hildarxistin axivî. Erdogan diyar kir ku Tirkiye li Ewropayê xwediyê mezintirîn artêşa bejayî û got erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz wekî welatekî wiha em dixwazin di qonaxa ku hewcedarî pê hebe de şiyan û karînên xwe bixin xizmeta NATOyê. Erdogan her wiha derbarê êrişên ku Amerîkayê li ser Îranê pêk anîne û girtina tengava Hormuzê de piştgiriya Trump kir û got tevî hewildanên sabotajê jî ez helwesta biryardar a dostê xwe birêz Trump a dirêya çareserkirina krîza Îranê de bi teqdîr pêşwazî dikim. Ji bilî hewildanên xwe yên dîplomatîk em amade ne ku ji bo paqijkirina mînên li tengava Hormuzê jî piştgiriya pêwîst bidin. Lûtkeya NATOyê piştî 22 salan li Enqereyê pêk hat û 32 serokê welatan anî gelhev bi peyamên hatin belavkirin û biryarên hatin girtin bidawî bû. Her wiha biryar hat girtin ku civîna 2027 a NATOyê dê li Arnav Tulkê pêk bê. Konfederasyona Sendîkayên Karmendên Giştî ragihand ku li Tirkiyê ji 20 Hezîranê ve di encama qedexeyên ji bo civîna NATO û çalakiyan de 548 kes hatine binçavkirin. NATO defol bu memleket Konfederasyona Sendîkayên Karmendên Giştî ya Enqerê li ber baregeha xwe ya li Kolana Selanikê daxuyaniyek çapemeniyê da. Berdevka Platformê Tülay Yıldırım diyar kir ku ji ber civîna bilind a NATOyê civîn û meşên protestoyî hatine qedexekirin û Enqere bi tedbîrên ewlehiyê yên giran bi bandor hatiye dorpêçkirin. Yıldırım destnîşan kir ku ji 20 Hezîranê ve di operasyonu müdaxaleyên li dijî xwepêşandanan de 548 kes hatine binçavkirin û xwest ku girtin bi dawî bibin. Maalesef ki Türkiye'de 28 Haziran'dan itibaren dahası Nisan'dan belli Di heman demê de hevseroka Keske Ayfer Kocak iddia kir ku NATOyê qet aştî û refah neaniye tu welatekî. Kocak balkişand ser biryara ku di civîna bilind a NATOyê ji bo zêdekirina lêçûniyên parastinê hatiye dayîn û diyar kir ku ev bar dê bikeve ser milê karker, teqawutbûyî û xizmetên giştî.
Kocak iddia kir ku fonên ku ji bo bütçeya NATOyê hatiye veqetandin dê ji perwerde, tenduristî û xizmetên civakî werin veqetandin û xwest ku kesên hatine girtin serbest werin berdan û li Tirkiye ji NATOyê derkeve. Li gel vê bilançoya hatiye eşkerekirin, li Stenbolê 12 endamên Umutsen û Komîteyên Ciwanan ku li kolana îstîklalê civîna NATOyê şermezar dikirin, hatin binçavkirin. Li gel vê bilançoya hatiye eşkerekirin, li Stenbolê 12 endamên Umutsen û Komîteyên Ciwanan ku li kolana îstîklalê civîna NATOyê şermezar dikirin, hatin binçavkirin. Umutsenê iddia kir ku kesên hatine binçavkirin rastî muameleya xerab hatine, daxwaza lêpirsînek li ser îdayên işkenceyê û serbestberdana tavîlê ya kesên di bin çavan de kir. Son söz olarak her zaman söylediğimiz gibi emperyalizme karşı Serokê Amerîkayê Donald Trump ku ji bo lûtkeya NATOyê li Enqereyê li qesra serokkomariyê ya Tirkiye daxuyanî da çapemeniyê. Trump got ku agirbest qediya ye û ew êdî naxwazin bi Îranê re li hev bikin. Beriya rojekê artêşa Îranê bi füzeyan li du keştiyên bazirganiyê yên li dengava Hurmuzê bombebaran kir. Têkildarê bûyerê fermandariya hêzên navendî ya dewletên Yekbûyî CENTCOM daxuyaniyek da. CENTCOM ragihand ku wan weke bersiv li dijî Îranê pêla êrîşan dane destpêkirin. Fermandariyê ragihand ku hêzên wan di van êrîşan de mûşekên rêbirkirî yên hesas bikar anîne û zêdetirî heştê baregehên Îranê kirine armanc. Pasdarên Îranê ragihand ku wekî bersiv li dijî êrişên Amerîkayê 85 tesîsên neşkeriyên Amerîkayê yên li Behrîn û Kuweytê bi füze û balafirên bê pîlot ve hatine armanc girtin. Li hemberî van rûdanan Serokê Amerîkayê Donald Trump ê ku beşdarê lûtkeya NATOyê bibû diyar kir ku agirbest bi dawî bûye û ew êdî naxwazin bi rêveberiya Tehranê re li hev bikin. I felt I had to attend because of the fact that, I know. Trump her wiha destnîşan kir ku ew ê destûrê nedin Îran bibe xwedî çekên nukleerî û diyar kir ku Amerîka şeva borî bi awayekê bihêz êrişê Îranê kiriye. Trump da zanîn ku wan bi Erebistana Sûdî, Kuweyt û hin welatên din re hevdîtin kirine û balkişan ser nîqaşên parvekirina bar a di nav NATOyê de. Xalên berçav ên di daxuyaniyên Trump de wihane. Bi dîtina min ev kar qediya, şeva borî me bi awayekî bihêz êrişî Îranê kir, ew nikarin bibin xwediyên çekên nuklerî. Duh me bi Erebistana Siûdî, Kuweyt û welatê din re hevdîtin kirin. Wan 54,000 kesên ku protesto dikirin kuştin. Ez naxwazim wextê xwe bi were wan da bikim. Me li ser Îranê peymanek çêkir. Me got dê çeka nuklerî nebe, paşê înkar kirin. Derewînin. Jiyana min bi çêkirina peymanan re derbas bû. Pirs ev e. Ev çendîn care tevî agirbestê û peymanê jî di navbera aliyan de şer derdikeve û Donald Trump her carî gef li Îranê dixwe gavên ku tê behs kirin nayê avîtin. Çavdêr dibêjin dibe ku vê carê ji ber bandora civîna NATOyê Trump hin gavan bavêje. Di daxuyaniya yekem a piştî êrişên di navbera Îran û Amerîkayê de Tehranê Washington bi binpêkirina peymanê tawanbar kir. Sekreterê Giştiyê NATOyê daxuyand ku êrişên Amerîkayê yên li dijî Îranê girîng û pêwîst bûn. Kuweytê jî ku rastî êrişên Îranê hat, êrişên li ser axa xwe şermezar kirin û got ew hemî tedabîrên pêwîst digire da ku serwerî û aramiya xwe biparêzin. Piştî ji nû ve destpêkirina êrîşan di navbera Îran û Amerîkayê de gelek daxuyanî û biryarên nû di derbarê peymana di navbera her du aliyan de derketin holê. Piştî êrişên Îranê yên li ser a xawê, Kuweytê ev êrîş bi tundî şermezar kir û wekî binpêkirineke eşkere ya serweriya welêt û gefeke rasterast li ser ewlehî û aramiyê binav kir. Wezareta Karê Derve ya Kuweytê di daxuyaniya xwe de wiha nivîsand. Serweriya Kuweytê û ewlehiya welatî û neştecihên wê xeteke sorek û nayê derbasdar kirin. Weke mafekî rawa, em ê hemî tedbîrên pêwîst bigirin da ku serwerî, ewlehî û aramiya xwe biparêzin. Di heman çarçoveyê de jî di biryareke nû de Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê destûrnameya ku demkî cezayên li ser petrola Îranê radikir betal kir. Ji aliyê xwe ve jî Serokê Parlamentoya Îranê Mihemed Baqir Qalîbaf
بداخویانیەکێ دیار کرد کو ێریشên ئەمریکایên li ser Îranê bin pêkirineke ciddî ji peymana ragihandîre ye. Mihemed Baqir Qalîbaf di posta xwe ya li ser X'ê de wiha nivîsand. ئەمریکا bi kiryarên xwe yên êrişên li ser Tengava Hormuzê, berdewamiya gefan, ji nû ve sepandina cezayan li ser hinardekirina petrola Îranê û bi êrişên berdewam ên li ser Lubnanê, bin pêkirinên ciddî di peymana ragihandî de pêktîne. Êdî serdema zorbazî û santajê bidawî bûye. Em ê teslîm nebin. Heroha şêwirmendê rêberê bilindê Îranî Muhsen Rezawi jî got ku pir zelal xuya ye ku dewletên yekbûyiyên Amerîkayê dêdan û standinên bi Îranê re ber bi têkçûnê ve bibe. Muhsen Rezawi da zanîn ku mebesta Washington ew e ku rêyeke alternatîv ji bo keştiyên xwe li Tengava Hormuzê ava bike. Sekreterê Giştî NATOyê Mark Rutte jî pişterast kir ku hevalbend dê di civîna xwe ya li Enqereyê de ji nû ve tekkes bikin ku Tengava Hormuzê bi temamî ji bo keştiyên navneteweyî vekirî bimîne. Mark Rutte heroha êrişên leşgerî yên Amerîkayê li dijî Îranê wekî gelekî girîng û pêwîst bi nav kir. û li gorî wî jî ev yek ji ber êrişên zêde yên Îranê li ser keştiyên bazirganî ye. Ji aliyê xwe ve jî Yekîtiya Ewropayê li ser zêdebûna rageşiya leşgerî ya di navbera dewletên yekbûyiyên Amerîka û Îranê de hişyarî da ku hewildanên ji bo bidawî anîna şer dixe xeteriyê. Nûnera bilind a siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropayê Kaja Kallas got ku êrişên dawî yên Îranê paşveçûneke li rêya dîplomatîk a ku piştî li hevkirina di navbera her du aliyan de destpêkirî temsîl dike. Kaja Kallas bang li hemû aliyan kir ku ji her gavên ku dê şansên xurtkirina peymanê xerab bikin an jî çarçoveya pevçûnan berfireh bikin dûr bisekinin. لأنقرة سروكي حكومة فاغوهيز سوريا أحمد الشرع وسروكي أمريكا دونالد ترامب جيفيان. دونالد ترامب بقوتنا من هشتكو أحمد الشرع ببا سروك أشكركركو سوريا دكارة دمجارة حزب الله لبناني دا رولكي جرينج بليزة. لأنقرة سروكي حكومة فاغوهيز سوريا أحمد الشرع وسروكي أمريكا دونالد ترامب لهف جيفيان. دستبيكي أحمد الشرع بحساب إشكتنين كلوي دناوا سوریه دناوا سالونی وکی ده پیک آنی نکر. باشه دانالد ترامپ دیار کر کو تکلیه کی خوش دناواوی و شرع دهیا و حال زده کر. سروک سوریه ینو دناوا سالونی وکی ده کاری ولات خواه بکیک. من هشت او ببه سروک. از ناو سوریه جلیسته دولتین کو پشتگیری ترور دکن درخم. سوریه دکاره رولکی گرینگ ده مجار حزب الله لبنانی ده بلیزه. سروک فرانسای ایمانوئل ماکرون دگر خویا لسوریه دا به سروک حکومت فاغوهیز احمد الشرع را گلک پیمان امضا کرن. یک جوان پیمانان داخویانیا نیت بو کوته دا 51 میلیون یورو جمال و ملکین رفعت اسد یه جهیلا دادوریا فرانسای و هاتبو دست سر کرن جارکی دین لسوریه و گرینه. سروک فرانسای امانوئل ماکرون سردانا سوریه کر. ماکرون به هاتنا خوا بو یکمین سروک اوروپایی کو جدما هلوشاندنا بشار الاسد و سردانا سوریه که. ده دربار سردانا خود امانوئل ماکرون دازانین کو او هاتیه دا کو پیشگیری فرانسا جگل سوریه را دیار بکه. La France là aussi vous accompagnera. La Syrie se verra ainsi restituée. لکیل کویجی ماکرون لگل سروک حکومت فاغوهیز احمد الشرع را جویا. دوی جوینی دا چند پیمانین هفکاری هاتن امضا کرن و لسر خورد کرنا هفکاری آبوری یا دنابرا دو دولتان دا نقاش کرن. بگوتن آوان افخابات تنی به فرانسا و سوریه رسی نوردار با لیده با آلیکاریا ولاتن کنداوی جی بیگوره. سروک فرانسای امانوئل ماکرون آنی زمان کو دید پیواجویا پیش دا جبو جنوب آوا کرنا سوریه کمیتین آبوری هفکار آوا بکنو گوته. Les plus de 50 millions d'euros issus de la saisie de biens mal acquis par la famille de l'ancien dictateur. فرانسا آماده یکو تفلی پیواجوی قادا انرژی و بانکان ببا و به هفکاریا با ولاتین کنداوی را دکارش شرکتان آواب که. هر وها دیار کرکو
سوریه زحمتین مزن دبینا لید دستی ویدا فرصتا مزن هیا کو به شرکت و رازیمانی فرنسای را بخبتا. لوی دریجی داخویانی که نیتی هاتا امزکرن کو ملک و فونین رفعت الاسدیه کو جهیلا دادوریا فرنسای و هاتبون دست سرکرن جاره کدن لریو بریان نویا سوریه ودگرا. د جوینا که چاپمنیه یا هفبش اخصارو که حکومت آواگویز احمد الشرع و ماکرون گوت کو فرنسا پشتگیریاتی کوشینا لدجی تروریزمی لحریمیدگا. هروکی آماده کو د چارچوبه هفکاریا نویا کو نهاتی گوتو بشکرن بریا هزین خوین تایبت پشتگیری پیدا بکا. د لوتکیا ناتوی ده دانالد ترامپ راگهاند که امریکا ده جزاین لسر ترکی راکه و فروتنا F-35 بنرخینه. او یک جی راستی نرازیبونا اسرائیلی هات. دلوتکیا ناتوی ده لانقرای سروکی امریکای دونالد ترامپ راگهاند کو واشنطن دخبته جبو راکرنا جزاین کو جسالا 2020 و وروه لسر امریکای هاتنه فرض کرن جبر کرینا پرگالا S-400 روسیایی. دونالد ترامپ هروها گوت کو فروتنا بالا فرنشر ین F-35 ترکیه را دیوره نرخاندن و انقرای وکی هوال بندک گرینگ بناف کر. لهمبر که سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هشیاری دا کو فروتنا بالافرین F-35 جه ترکیه را ده هفسنگیا هزه لروجلات ناوین تک ببه. ده همان دمه ده ترامپ لکیلکا لوتکهی به سروک اوکراینای ولادیمیر زنلسکی و سروک سوریه احمد الشرع هفدیتن پکتینه. زنلسکی بانگل ولاتین ناتوی کرد که دستکرنا پرگالین پاراستنا هوایی جبو اوکراینای بلز بکن. دماکو سروک کوریا باشور لی جی میونگ جی داخوازا برفرکرنا هفکاریا لشگری و تکنولوژیک بناتوی رگر. سکرتری گشتی ناتوی مارک روت جی گوت ولاتین اوروپی دست بزیده کرنا لی چونا پاراستنی کرنه و سوزین خواه با آوائه کی بربچاف بچیتینن. لگوری رویترزه لکیلکا لوتکیا ناتوی تی پایین کو پیمانین پاراستنی ین بنرخی زیده 3.5 میلیارد دلار بین امزکرین. دناوانده پیمانین کانادای، ساب، ایربوس و انگلانستانی هنه. ده همان دمه ده پولندای راگهاند کو پرگالین موشکین پاتریوت ین هولندای ده حتی داویا ساله لولات بمینن. هات راگهاندن که سروک وزیر عراقی علی زیدی ده 15 مهده بچه امریکای و بدانالد ترامپ را بجوه. مجارا سرکیا هفدیتنا به ترامپ را و آبوری و اولهیبه. دیچا ورکرن کو سروک وزیر عراقی علی زیدی 15 تیرمه بچه واشنطنی. اف سردان دبه یکمین گشتا فرمی زیدی بو در وی ولاد جدما کوی اف پوست گرتیه سرخواه. بری وی سردانه وزیر درو فؤاد حسین دی بگهش امریکایی دا کلگل برپرسین وزارت خزینه درو او براوانی ینوی ولاتی بجوه آجنده سردان تکزی لسر آفاکرنا هفکاریه که آبوری برهمدار دکه زیدی دی لگل کمپانین امریکایی آگربست نو ین و برهنان جبو گشبیدان کارتن انرژی او بانکان امسه بکه هر وها اوی پیشنیارا چکرنا حسابه کی دارایی هفبش بکه گو پشتی خواه به دهاتا پترولی گریده ده دا کو بودجین کمپانین امریکی دوار جیرخان گهربه و گیاندن ده دابین بکه دوی سردان ده شانده که بلنج وزیر برپرس و فرماندارین اولهی ده حوالتی سرک وزیر بکن خالا جهواز آوه گشته بجداری شانده که مزن آکارتا تایبت و بازرگانین عراقیه دا کو راستراز لگل کمپانین امریکی گوتو بجان بکن و پیوندین بازرگانی آوا بکن دوار اولهیه ده زیدی و ترامپ ده داوی آینا به ارکا هف پیمانیا نف دولتی گوتو پیش بکن مجارا سرکه یا گوتو بیجان هلوشاندنا کومن چکدار این در وی دسلاتا دولتی کوم کرنا چکن و بریکو پیکرنا پیوندین استراتیجیک این ناورا بغدا و واشنطنی اف سردان ددمکی ده یکو عراق جبر گرتنا تنگا و هرمزی راستی قیرانه که دارایی بویه برپرسین امریکی دخوازن کو عراق پیمانا گازی لگل ایرانی نو نکه و پروژه هناردکرنا پترول دریا بندر بانیاسی از سوریه را بلز بکه وکه پنگاوک جبو جدا کرنا تمامی آبوری عراقی جبن باندورا ایرانی
اف سردان پشتی وی یکیتی کو دونالد ترامپ ده پیوندیه که تلفونی ده پیروزباهی لعلی زیدی کربو جبو ورگرتنا پوستی وی و او بفرمی و خوند بو قصر سپی بالیوز خانه امریکایی لبغدای جی همو حسانکارین پیویست جبو داینا ویزایان بشانده امازن عراقی را انجام دانه. اندام کنسیا ریوبر آ کجک مصطفى کراسو نزیکاتی اندسلاتا ترکیه ین درباری درخستنا قانونان ده رخنه کرن و دیار کر که گوتنا من کر قدیا قبول بکه یا نکه نچاره سریه. آلیکاری هفسروک گشتی دام پارتی طیب تمل جی دازانین که پیواجو نامشه و حیفا سالکی. Yani böyle bir süreç varsa, uygun davranılacaksa اندام کنسیا ریوبر آ کجکی مصطفى کراسو دی درباری زاگونا چارچوه و جبر نزی دومه هفدیتن با عبدالله اوجلان را ناین کرن هن نرخاندنان کر. نرخاندنا مصطفى کراسو بوی رنگیه. امتنه کردبریا و پیشنومه هین بون یعنی تواهیا و نهاد بردسته ما لیتشتین ده هفدیتنین ده هات نقاش کرن ده آسته که دیار ده گهشت ما نها اف پیشنومه و جالی دولت و هاتبا نرخاندن جاردن و جریبرتی را هاتبا شاندن امی هاتبا آگهدار کرن لیبل پرزگریگه که وهایا مازن هیا کو جبیس و چار گولان و بریبرتی را هفدیتن نای کرن گلو ماوها دبه تنه اف روش جی نقاشاند ده که نزیکاتیه که راز جبو پیواجوی نای رابر کرن کراسو دست نشان کرد که پرسکریکا کرد تنه به پشکریا جواکی لحفکرنا پارتین سیاسی و پجراندنا قانونی جهل عبدالله اوجلان و تفگرا ویود کارواره چاره سر کرن و دوباره کرد که پرسکریک بگوتنا من کر قدیا قبول بکه آن نکه چاره سر نابه. کراسو دازانین که دولت شریزه نزی پیواشوی دبه و دست نشان کرد که حتی تجرید لسر عبدالله اوجلان را نبه پیواشو ناکیجه انجامه. تکلداری جوینا ناتوی جی کراسو ها گوت. ترکیه هینجی به بازار کرنا خواه حتی بگریدانا به امریکا و اسرائیلی را حساب دکه کاگل و دکاره سیاست خواه قر کرنی لدیجی کردان بدومینه یا نا. ترکیه هینجی و حسابی دکه. هینجی هول دده که به پشتگیری در و پرزگریکین خواه نافخوایی چاره سر بکه. نهاجی به همان آوائی لناتوی دنیره. او براسی جبو ترکیه سیاسته که بدرکتیه. آلیکاری افسروک گشتی دم پارتی طیب تمل جی دی درباره گشدانین لروشلاتا ناوین و ترکیه ده داخوانی دا روشنمه که داخوانی تمل بوی رنگیه. قانون دوی به بانگا اوجلان تاوله بهاتا درخستن نها درخستن. حیفا سالکی بو. پیواجو چقاز درشت به او قاز دکوه مطرسیه. یک جا آستنگین لپیشی درکتنا قانونان جی نبونا تکلین ساغلم آلگل بریز اوجلانه. اکتوره که وکی سرموزکروان تیناس کرن دوی لسر ناوی تفگر سیاسی یا کردی بنیره. که اف یه گنجاوه یا نا. او کسین که ده جوی قانون سوده ور بگرن و دوی قانونی ده جدی بگرن پککیه. جبر ویه که دوی اف پیشنومه لگل بریز اوجلان ور نقاش کرن. لگور رایدارین ترکیه بریان ها را گهانده بون دوی پشتی جوینا ناتوی قانون چارەسەری وره مجلسا Türkiye. Fevkalade başarılı bir süreç şeklinde yürümektedir. دناوا و هفته ده 8 کرد دناو ده جنک ل ایران و روشلاتی کردستانی جالیه هزین ایرانی و هاتن گرتن. جبو افزخت و بن پیگرن بداوی ببن کمک جه پارلمانترین فرانسای ین جه پارتین جودا کفالت سیاسی هشتی گرتین سیاسی گرت سرخواه. دناوا وان گرتیان ده 6 گرتین سیاسی ین کرد جیهنه. لإيران و روجهلاتی کردستانی گرتن و داروکرین جروجوی درناکوه. ریخستنا مافی مروان آهنگاوی راگهاند گوهیزن اولهیین ایرانی دیچاری تیرمهیده بی بریارک فرمی گرتن سرمالا حامد محمد زاده او گرتن. حامد محمد زاده شامپیونکی نافدار و کرده او جگوند پیاری لولایت آشخانه یا پاریزگاه خورسان باکوره. تورا مافی مروان یا کردستانی جی دی چارچوبه یا پیلا گرتنی یا لإیران و روجهلاتی کردستانی داخویانی کدا. لگوری وی دادگهین ایرانی جزای گرتیگه لپینج گرتیین کرد بری. لگوری آگاهیان هر 5 کست خوپیشاندانی چلده هاتوبون گرتن. هر وحاج آلی آجانس هانای و آگاهیین گرتنا دو کسان هات وشاندن. هانای راگاند گوهیزن استخباراتی لباجار پاویه رشید امامی دیگل هفجیناوی شلر مدیر زاده گرتن و او برن جهکی ندیار.
هێزên ewlehiyê ji bo girtina wan her du kesan te agahî nedane û malbata wan heta niha te agahî wernegirtine. Heta niha li gorî raporên goj aliyê saziyê mafê mirovan ve hatine weşandin di 6 mehê yekem ên sala 2026 de herî kêm 9 jin hatin darvekirin. Zêdetirî 5000 jin hatine girtin got nasnameya 368 jinan tenê hatiye eşkerekirin. Ji bo ev zext û binpêkirinê li Îran û Rojhilatê Kurdistanî bi dawî bibin, parlamenterê Fransî yên ji partiyên cuda kefaleta siyasî ya heştê girtiyên siyasî girtin serxwe. Di nava wan girtiyan de 6 girtiyên siyasî yên Kurd hene. Tora mafê mirovan a Kurdistanî li ser aghandina kefaleta siyasî daxuyaniyek weşand. Li gorî agahiyên tora mafê mirovan a Kurdistanî navê girtiyên Kurd wiha ye: Reûf Me'rûfî, Mihemed Ferecî, Muhsin Îslamxah, Arman Merîfetî, Yusuf Ehmedî û Xatim Ozdemîr e. Hêjayê bi bîrxistinê ku kefaleta siyasî însiyatîfeke navdar di danazana navnetewî ya mafê mirovan de. Bi vê însiyatîfê parlamenter û kesayetên siyasî hewl didin, zexta neteweyî, xeteriya darvekirin û binpêkirinên din yên mafê mirovan yên li dijî girtiyan kêm bikin. Merasîma cenazeyê rêberê Îranê di roja xwe ya şeşan de dewam dike. Şevê din cenazeyê rêberê Îranê Elî Xamîneyî derbasî Iraqê bû. Vê sibehê bi sed hezaran alîgirên wî beşdarî merasîmên oxirkirinê bûn. Merasîma cenazeyê rêberê Îranê di roja xwe ya şeşan de dewam dike. Şevê din cenazeyê Elî Xamîneyî û endamên malbata wî derbasî Iraqê bûn. Vê sibê merasîma oxirkirinê li bajarê Necef dest pê kir. Bi milyonan kes ji parêzgehên cudayên Iraqê ber bi Necef ve herikîn. Destpêkê alîgirên rêberê Îranê merasîmeke nimêjê li darxistin. Paşê jî cenaze di nava kolanê bajêr de bi beşdariya alîgiran geriya. Beşdaran tiştê kesayetiyên Elî Xamîneyî wêne û cilika nimêjê ya wî rakirin. Piştre cenazeyê Elî Xamîneyî derbasî mizgifta ku gora Mîrê Mu'minan Elî lê dimîne bû. Li devera navborî lawkê herî mezinî Elî Xamîneyî Mustafa Xamîneyî amade bû. Di nava beşdaran de gelek aliyên komên girêdayî Îranê hene wekî Hizbullah, ev jî hinek dîmenên dronê ye. Tevgera hejra şeعبî a ku alîgirê Îranê ye ragihand ku hejmara beşdaran 2 milyon û 300 hezar kes derbas kiriye. Serokê tevgera Sedr Muqtedat Sedr jî beşdarî merasîmê bû. Beşdaran bi dirûşmeyan piştgiriya lawikê Elî Xamîneyî Mujteba Xamîneyî kirin. İtalyayê bilindtirîn xelata xwe ya fermî ya bi navê Stêrka İtalyayê pêşkêşî Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî kir. Di merasîma taybet de ku li bajarê Hewlêrê bi amadebûna balyoz û Konselê Giştî Îtalyayê birêve çû, ev xelat li ser navê Serokkomarê İtalyayê radestî Nîçîrvan Barzanî hat kirin. Konsolê Giştî İtalyayê Başûrê Kurdistanê Tomaso Sansano di destpêka merasîmê de amace bi dîroka xelatê kir û got: Ev rûmetdarî li gorî yasaya hejmara sêzdan a sala 2011 hatiye damezrandin û jaliyê Serokkomarê İtalyayê ve ji bo wan kesayetên ku di xurtkirina peywendiyan de xwedî rolin têdayîn. Ev yek jî ji bo pêgeha Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî ya siyasî ya taybet e. Jaliyê xwe ve Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî spasiya Serokkomar û hikûmeta İtalyayê kir û ev pêngav wekî nîşaneya kûrbûna peywendiyên dîrokî yên di navbera her du aliyan pênase kir. Profesor Dr. Pulent Bilmez piştî 21 salan ji karê xwe yê li zanîngeha Bêlgiyê hat dûrxistin. Ew bi piştgiriya Sendîkaya Sosyal Katkar û Xwendekaran li pêşiya zanîngeha Kolê dixebitî civînek çapemeniyê li darxist. Bilmez iddia kir ku derxistina wî ne li ser bingeha qanûnan e. Lê ji ber xebatên wî yên akademîk yên li ser Dêrsim, Kurd û Elewiyan hatiye dûrxistin. Wî ragihand ku ew ê têkoşîna hiqûqî bide destpêkirin. Sözlerime değerli edebiyatçı dostumuz
ریوبریا زانینگاها بیلگی یا استانبولی پروفیسور و دکتور بولند بیلمز کو 21 سال بو لزانینگاها بیلگی دخبتی د چاري تیرمه ده جکاری خواه هات بو دور خستن. خواندکار و ماموستین زانینگاها بیلگی و ساندیکایا سوسیال کتکار آگریدای دیسک جبو پروفیسور و دکتور بولند بیلمز لپیشی زانینگاها بیلگی یا استانبولی جوینک چاپمنی لدار خستن. د جوینه ده بولند بیلمز آخفی و دیار کر گو بریارا جکار در خستنی ببنگهین قانونی نایراوا کرن و ادعا کر کو اف بریار جبر سدمین سیاسی هاتیه داین. سدم راستین آدر خستنا ویج زانینگهی او بو کولی کولی نیویل سر درسمی هبون. بولند بیلمز آماجه کر کو ریوبریا بشی بری دیار کربو کو د درباره چالاکی نویین اکادمیک ده تپرزگریک تننه. هروها آنی زمان کو اف بریار دستوردانه که اشکره یا آزادیا اکادمیکه و گود کو اوی تیکوشینا قانونی بده دست بکرن و خباتین خواهین اکادمیک بدومینه. ریوبریا زانینگاها بیلگی یا استانبولی دکتور و پروفیسور بولند بیلمز ادعا کر کو اوجبر خباتا خواه یا بسالانه آب کرد علوی مافی زمان و کمنتویان بتایبتی لیکولینا خویال سر کنکوشیا درسمی بویه هدف. د داویا دا خویانی ده هات دست نشان کرن کو تیکوشینا حقوقی و ساندیکایی جبو وگرا بیلمز بو سرکاری وی بدومه. Bunu aktarmak için zaman yok maalesef. زانینگاها کوبانه به بونه قداندنا سالا خوندن یا 2025 و 2026 فستیوالا فلکلورا کردی لدار خست. فستیوال به سرناوی لپی بیرا رنگ و گوتنه ورن امیراسا فلکلوری به هفره برز بکن لآواهی زانینگاها کوبانه دست بکر. و فستیوال دروژان به ستران، چیروک، دنگبیجی و سنفزیونان دوام بکه. جبلی خوندکارین زانینگه میوان جدر و جی بشدار بونه. جماموستین ناوندا لیکولین فلکلوری یا زانینگه ها کوبانه دیار همه جه کنالا مرا آخوی. دیار همه دیار کر کو آرمان جه فستیواله او کو فلکلورا کردی و جینن و حرتم سندی بهیلن. ایرو زانینگاه کوبانی ببونه داویا سال خواندن آهنگ که فلکلوری دارخستیه هنری فلکلوریه دا آهنگ دا چیروک ستران دنگ بیجی هلبست و هر وکی دین تشتن هنری مخاصی پیشکش بکن. بینرن هجا به وی آوای جی منوچین خوا قداندن حتا بولتنکیدن لبندی مبن.